What's Alfred? Alfred no Alfred. You don't know what we're talking about Alfred. The most will kill him and get us to Kahora. He's a person with like a small retirement plan. No, you're not going to take which tells you automatically like a Nakiotanamu, not tuguka to work. Yes. You call no letters, you're not a Skiaruga Miari. No, you are quite a tuguka too. Yes. So to go so Kagaria Murigo Akure. Walo fulani dire ni arayo keta huko kurasi asiaka kwa nacho kwa nasiko plaza nasiko ya kiona mshahara wale waruti awera akajo ya Nairobi. Yes. Ndio the main shareholders. Ndio ndio matakire media. To share risikiendagio. Leo cia nasiko. Ni agikita kurorai. Araki gatire. To share ne higuzu kuru. Agere kwa muruwe. Udire. Akimoya gai. Mathina orogo maikare no chuo no kone kiumia giki. Kiumia kimwe. Na ciana cia muruwe na ciori. Ni ciendete muno tu acia gukawe tondu tikoro procedure ni mai find ni mona ai adventure so ni arrange tu aringi o wa Freddy is a jalop no na no cia yoro cia na ta si safari dali ni mage ya ona shape ya jalop makuwetwo ne gukawe na jitu aringi yake. Yes. Na matinda makegi uhoro wa mecipi to gukawe na kati mutengeri. Yes. Nyamera kaeni hapo na mapeleka mpaka Lugongo. Gari ya babu. Ni gari ya babu. Na wewe usiende buti huko kuna idhanwa. Gari jitu aringi hari one mwako. Ni makena atoro ni marakagirio muto. Marakagirio godoroku. Buti. Leo mari yuko arora driving mirror. Ona kana Mario sawa. Kamoria munasikiaje? Iria ciaro ni izi cia ikiro kia iguru maikara una moe mucibi riu mara kerio kamukondoro ko na ko nduthuri na yakunja akaiga mwena-ini wa kiria arawazi ya kuguru ya mwena ria tari ki atari na ciana ndagatiga ni uga ni andu ria mari culture ya riri muru ni akora mundu njira akamwe muto leo jana ciendete muno ciuga tunataka gari ya gooks ni form inakuwa graffiti kwa paka na place nachezeanga huko nyuma na matioragio na atulizangu gooks is just a guy you guy my guy you want to go in gooks car na dere tint ni mathia makiona aja ani makena tondu guka ya kinya gicagire ni mundu popular ni magaithagio muno ya ciari mathia mabatete icio ni ku avoid the rule of folk the rap market no guka ni okay mogaithie ye cia mamuri wakwa yeri and you know this ones oyo akere makarori this is oyo reunenie ya mwana soni wa yes yedu akiona salimia this one salimia wao this is your father. Your father is the brother of this one. It's a cousin of your father, which is the nephew. Machika hapo. We get it. Na makaheo marigo. Yes. Now we are harahe ganire. Waro Freddy re. Ayera muru watire. Dekore kia shukuru ashokio wa. Yes. Ama kuatorora magire impromptu re. Mara insist ni ya hutu. Mara motakula nini. Mara ask we want milkshake. Milkshake re. Tiri ya bagiti. Asa. Hapana. Na milkshake re. Tiago dhuvia kindu ta mugate. Nikinywaji kivyake. Na gitienda gioritero outlets. Hapana. Acho kuri ngura milkshake re.
ende ko thirio ko ni kuigira na ngai ni ukuri hapa parking yes tondu ni moro ine na duka cia ikiro gia kia iguru yes mara arakimure nyamu yogora guku aramera maramwire ekuigira moro ni kuegura iguragwo waka kanino niko kararehire fujo do they always have a soft heart guka ari guka we akiuga ciana ni imugire muno makiingira makagura nyamu yo yes akaingira amera hey wish shop you buy ndo ngari yake hali agethire yamba kurohire irehu ni kuingihia indo tondu ina nyororo tarimbo ithanwa na kuhingura buti na kuhingane process ona actually ri ndehinguka era ocibani ucio akomerio giti arora giti gia thutha so tarimbo cia arwere matere thimwe mwena yes akaingira ku kwa milkshake amera when you are the one who know kile munyuaga yes etishani maletia maruga ekiro ginya speckles yes milkshake kiro nya mtu ho to freckles taka tutui ayekidwa yes aroria nakuja pesa ngapi moja ni 850 hiyo kakombe moja yes na usijui ama umeelewa CDP wale watu walikuwa laini mbele yetu wote kijana yangu ukaya ngogeuka huyu na huyu ni pesa ngapi hiyo inakuja 1700 vikombe nataka tuelewane kama ni 850 nataka tuelewane mzuri wamekunywa kila mtu gakombe moja mimi sinjanywa mimi na nilitaka unitengenezee chai sasa hiyo mbili ndio unasema 1700 moja ni 850 so mbili ni 1700 na kama unataka chai utaongeza 650 chai 650 Waro Freddy. Sisemi ati niandike maziwa huku. Kero chai. Aiwa nataka mnieleze vizuri. Chai umesema ni pesa ngapi? 600 mzee and you are holding up the line. Kitu ya kwanza hii chai rudisha. Chai hatuwezi rudisha kwa dispenser. Umire hii si ya kurudishwa kwa ile bilika mmetoa rudisha. So things don't work like that here. Kwa gizuru as in manager maheo side ba manager mama mathie kando cira laini yake atia laini ethonge mzee kuna shida gani huyo wewe umesema wewe ndio nani sio babaisa umeandika wakora wale watu mmeandika hapa mekora tu tupu wewe hata wewe ukisikia utasikia kulingeka utasikia kushtuka imagine watoto yangu na kunywa hiyo njoisi yao kombe pili hii kamujishana yako kana nitisha kikombe moja 850 nyingine 850 chai yangu 600 kero hajakosea mzee hivyo ndio tunauzanga mnauza hivyo ngai kwani tuko nchi gani Komenyege shuka kalini Looks, can I ask for a chicken burger? Bebe, ngoja hapa kwanza iko vita. Hivi kale halia, kwenda kaa pale. Uro Fred ni akirehire. Fred 300. None ahorie muri aramura atiri. Mojo. Oi. Atiri. Yawa. Kai mwera gaciana ta mbunge. Niki. Atiri. Tunyamo toto nyona moke mogora tuma 850. Kaimanyu wake. Nyamwanga ciato imeitwa nini hiyo? Milkshake. Icio cimaga uguo. Na mukama gorira. Ciana ici gacoka cierugamie. Ndio menyo rio weka tondu tha ici
ikombe icio macho na tatau makendu na tweke no marauga ninge magorerwo mbica marenda pizza makinya kendo no nienda ugo au ndiona magekua tutagukinyete rugongo ni mekuria nduma megukora show yarugite mbeca icio ndagura hau ni iria njoragirwo iria ni njire kiumia kigima mugegetonia ciana oguo neki cai nie ndanyua wa matandatu ona twina nyokwa tutinyua cai ucio ciumia igiri wambia icio batigeni na matandatu na iria tondu ati urarutwo muberethi Tokyo huru hau nani mekirwo muhuyo na muhuyo niguo muingi andu acio na endia anjohie no ratwo kiagi gutire ngurani ne muhuyo ngirigiro na magana matatu cikina kuguru kubwe kwa ngari yakwa na iria riria tworaga ndiri ningetekera ucio ni murathukia ciana mitwe mayacoka mamenye ni kuri thina atia ona fundi wa mahiga guku ararihwo manana mwena gwa fundi wa mahiga ararihwo gakombe kau ni muhuthagia maundu uru araigwete gakombe kau na mucara wa fundi wa muthenya mugima na ratindagia kana mahiga mumere wega mwambite kunjokeria mbia ciakwa ndamoya cai wa mbere turinyua mamu nona cai ucio wao naguo ni ta njai ko machani meru ai macoke mandehie igana ria kuiga ngari oguo kuingira moro utheri ni kuramurire 25 kanitha-ini rugongo arauga icio na mwaka icio ni amandika thi 25 icio akire cio ndandikithĩtie pledge ya thoko ya gĩathĩ na ici macitanuka ta kubucia bana taka mutingirora ciana ũguo na ciana irauga ti hũnu konda mũreire ũguo muongere harĩa mũrĩ etha kenda na 43